KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Lok Sabha kilik nang kileji aphan apor nang ti bokbom apora hud racharya songatum methanga song kachapahai ponji aphan asona saikedeng asonsi bomulang so kanyang ti arong along thereponi phai sirkep ani anarlo por phai krehini malom maikangni. Maya hud BJP along klembom abang pu bang pi kadokabe bang pharo photum methanga song che osi APHL sia racharya song along chingbedun. Non kilika pora hud henlo ke matha parsik nang jia porlo. Athe nangli phan tangka sika pharo suri nang pilok penke nangli khela pen nangli long ria phan che jordo nangni nangli tangka suri cho endun lok pensi vote pidun pen pahai dun det pulote epranga kisunga bangke nangli che chak nang po lapen adung cho dama masi long lelo pusi ningje pon Google suring koi bak pichong titi amahan la kuti sia phan dai pachong hong ding titi dor mohan nge pione bil nge pione le alang li phan le si kuti si nak pen le people di master dom je tikloyon aja dom master dom tikloyon kre follow bo dor mai long le di tikloyon kre follow non nang jonon kuti si nang piu nak pen le people lo lagi la election pe dam chik pola lo kam ke amat itu ma bangke sum ibin bolake la sila sona lamke kaita kroidu nang nelo la pen bila bang tuke nili tungke nang lilo pulatang pawar yung sige lang lo pulatang te election ke high lo pulatang te bila bang tuke la non ke long le lang tong panda pilapo la pen contract under tribal man si pilapo akam da velo nang arjui da akam da velo ni tinga la men lang wakur lang yumati la hello amonit bang tupu ne tu pupe labang so melong aluhisar poman pen je ai kathar chitong dunsi klarda pen ilitum inglonga kheyatum arona teng pen siksedul aja kong pen sai ke claim pon je phan than pajur mi pon non heta ningje atlo ke claim je bangke hala swearing doi mati di or taking doi ge la or taking a phi pen uthot arni pen thuke la autonomous state ke long ya phansi ni tu ni lige claim cheng phit bo la pen siksedul ka pang tang ya phan la pen ilitum kado veta ke jok phun dia phan jasita ke claim nangi ange ni lige claim lapo lage odbet po autonomous state ke longi pulote hale 244 a loge ante la pen 244 a ke longi pulote siksidul do thuwek nai athema siksidul paragraph 20 athe ateng bensi hala 244 a ta claim ji pohda ke tok du ni litum ke aprang me da chini la tum tharle hai he pe muthe punang koklo apor ki pilo la tum hai mene phule la si hai he la tum ke hai he ke claim kleji popot si order ta ARO phan pirong loge ARO ke magistrate power ave da ke ARO ke la tum ke thoi ARO thoi circle officer son kali la tum ga ja kong ave magistrate power ave an ke la DC pen SP phan si ke tok nei polote CM me tha ma si ke tok nei amat tok ni det ke non phi tok lo bu ser pe klang kli bo mana tum thek long lo ma social media long thek long le bodi tok lo bu tok ti la tok ti la tung ye la ke inni si la election nang le lo la si la eviction claim ji pulote muni tum nang chi kroi dun ji mende na pacho be si ta chok hilang po si matha sita ili tum mon ni karbi tung ye non ke chini lab lo ka pacho be ke chi kroi dun de lo non ke Bangso melong APHLC Central Youth Wing Chunbang Sersing Bay Garo Khepen Kimson Sangma Diopani CC pen Anthony Bongrum pen danglok ki ongdung atum chetong dun ringki lasinon ke bang jia pora hut kapre ga song pen bangsuri si arat armu APHLC asongalong chepa ogya phan jisik chedang pom lopusi atirikam bomulang so APHLC risonim so ahin pen mei pialong pangdak pon ni jalam tibang ela khai helo gedam tang aning campaign litum na posonsi kapre a political al tumong nitum dur lo bon sitami piniarni anta nitum apan thanga kimi ate chok kam stami tamang nang klang kle la posi pini pena bang ke nitum ada diopani constituency along yudwing atum stami PHLC along ipo ogun lo tapi nitum jasemet pet alam tibang ela lo rara tum apan nitum ke pachini kang tung bang ela lo non apor bang ke nitum ke do join nang ji apor galilo
lasi nilitum ahin pen rat kadok awi karbiang long rat phan kachuni relam thi bangal lalo jeseme pet prap jin ben non MP election aphan bang elitum kadok awi islami chesong lona edam tang PGR VGR along le phan elitum kachesong asonda taxi nona ports tami elitum ningi si pepen dolo tang te elitum sarja ai kathara phan elitum pahai le tang te alang li elitum aphan kam ke minang klempi pon vegji apen elitum yut kadok awi etum phan tami alang li pensi kam ke minang klempi pon vegji lasi elitum bomulang so yut binga hin tente lansi elitum rat phan pacheni itu News Report Karbi Anglong TV. Telepon final cap arni laki sumindar adang so arlo arni mati International Women's Day arni lo. Wang so arni phandet pia dang along so arlo phan man pen ki pia sonsi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district along sitami paman pon. Wathat nang so serdi huna klam along district legal service authority West Karbi Anglong district mahila samiti atum pen patir piponsi International Women's Day arani mesen pen talon pon. West Karbi Anglong district mahila samiti MIP renew timung pi pen dun mai pi icon timung pi atum japon si wathat nang so serdi huna klam along mesen pen International Women's Day arani mesen pen katalon side pon. So arni ke pi arni lo special day pulo laswani itu ini laswan bosan sih Tuhan suara Tuhan kapiti dan lo itu dun kita dun nanti mah laswan lang kecipan kecimung dia pansi dak itu kecipong lo lasi dun suara lo deh itu eklen kita main International Women Day program ka dulu lasi program kita kon ajang tel agenda do sports mate pine de do kasang bon itu kemang ko na bangke non eprang nadak atok activity karong aju bete awareness do da malak laben non ding do din ta awareness mission ke do si nadak lo masa primaradun to saksi bete along do job pen kidudun thejima kidudun lojima osomaradun han koson se chapare thejima la so khani no awareness do ni phansi pini saige deng kon News Report KTV News. Samang kang along pen sitami kapachua hin kang turpona bangkinang sotpura Assam Sarkara hin pen side ingpu ponsi khel maharan kapachua side deng ponlu. Kedam tang therini pipe li arni pen difu kasa kapachua na chua klam la pen hanjang lang so pachua klam along ningkan krisir kep ang bongki do so arlo la pen pin so maratum football kapachu chipate ponlu. Bangso kapachu ponjia phan Sports and Youth Welfare Assam Golf pen sipatir pi ponlu. Bangso pachu bombang bompen Karbi Anglong la pen Golpara district atum si so pin soi hin ang dung kiti hanjang lang so pachu aklam along pachu ponlu. Kapachu ba mahut Karbi Anglong district atum ke theng muchara jo Golpara district aphan gol pumni thapon lo. Halapu Golpara district atum bang ball ipum ansi ka chevoi dun unchot ajok Karbi Anglong atum ball ipum pen kichita hai ponsi champion se padang. Halapu ke damtang therini final cap arni kasa pachu aklam along sitami to arlo atum Karbi Anglong pen Dibrugarh district ang bongse angdung kiti pachu konlo. Kapachu ba mahut kiseng pen jut podok dok apora hut Karbi Anglong atum gol ipum pen Dibrugarh aphan ball ipum pen thapon si champion se padamlo. Kapachu esek Bazali Hailakandi Karbi Anglong Biswanacharali Jorhat Sunitpur Tamulpur Barapita Hojai Kamrup Dibrugarh Charaigyo Golpara Pendanglok ki ong dung atum bangso kapachu along chepate du. আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ চুকে কোণে যিবিলাক প্ৰতিভাৰ লোকে আছে তাক টানি অনা হৈছে আৰু খেল মহাৰণে প্ৰথমতে হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ স্বাস্থ্যটো দিব প্ৰত্যেকগৰাকী খেলুৱৈক এটা সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী দিব দ্বিতীয়তে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ হৈ গ'ল আৰু এই প্ৰকাশৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলক বিচাৰি পাম থাৰ্ড কথা খেলৰ জৰিয়তে এটা সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা লৈ পেলাই আহিছে চতুৰ্থতে অসমৰ খেল জগতখন কেনেকৈ উন্নত হৈছে তাৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে এই খেল মহাৰণ সদায় সৃষ্টি হৈ ৰ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি খেল মহাৰণ গোটেই অসমৰ চুকে কোণে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ
আমাৰ VDC লেভেলৰ পৰা MSc লেভেলত লগে আমাৰ MLA লেভেলৰ লগে MP লেভেলৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ লগে তাৰপিছত ষ্টেট লেভেলৰ লগে আৰু এই খেলখন এটা পৰ্যায়ৰ পৰা আনি যিটো ছিষ্টেমেটিকেলি কৰিছে আমি ভালতকৈ ভাল খেলুৱৈ বিচাৰি পাইছোঁ আৰু এই খেলুৱৈসকলক আগন্তুক দিনত কেনেকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ দি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ এটা সফল প্ৰয়াস থাকিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজিৰ এই খেল মহাৰণৰ যোগেদি অসমৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু খেলুৱৈ আমি বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। News Report KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thakme Kardom.